g'okutungisa konformansiyo aha Rwensinga Catholic Parish omuri Nyakitunda Isingiro South, Archbishop Lambert ayehanangiriza abatura okwetantara okutanisibwa mu bururu. Archbishop abana abatuga konformansiyo n'abana b'ikumi na mwenda nyo nishemererwa ukureba inamba eguma neyiyongera takaba baganisa tumure kumura abantu bamwe mugunda ruhanga mugunda abantu muya wa Uganda muya bekeziya na namagina gandi takaba baganisa mu kurukwisha izo barumwe abantu bakabaronda bakamara imyaka ena ati ukatangezu erukija kumara imyaka. Archbishop honaterira abaziro muranga okushomesa abana eby'emikono kiwero kuhangahanga emirimo no kurwanisa obworo. Yaza kushoma we natandikira gukora tariko kwizo sini ya mukaga nawe nayezaga kushoma ukayira sina mukaga yutinga mukozesa abo kuba tine cy'emikono cyakora Kongera hisa chezimbere abantu nibo n'umukozesa nabo ntusima n'abazira bakosa kwa nibikiza abana babo kuza kushoma ibintu bikwataga n'edini nyina kwebaza munonga Archbishop Witelizoba yagamba nshunga yoga yashumisa abazira kujya bazo kwegesa abana babo ibintu by'emikono kandi abone ureba n'ikintu iki President Museveni nawe yishe nagambo bira bwashesha abantu mukose muzo kushoma ibintu na munonge by'emikono.